Ukufishane ngani ukuthi kwasiphuthuma eJohannesburg la sohlangana khona nenduna namabutho ngendaba enkulu yakusasa ngifuna ukukhuluma kakhulu dadewethu uJacinta nobaba uZuma sholo zivumelana ongakhulu ukuthi nihlangane nisihlanganise sonke sihlangane kanje ama-civil organization akhona sibe yinto moya babelungu uJacinta angazi ukuthi athathe hayi abathola manje hayi kama sekathe xaxa hayi uphela khona uJacinta una first angishekhona lapho kubalekile ukuthi njengoba sikulapha ngamza kwethu ukuthi silethe isimangalo isikhulu kakhulu e-Union Buildings ongazi ukuthi i-Union Buildings yini izindlu zombuso yiko omkhulu lezo lonke eke kahle hle ukube izwe lethu aliphethwe eStellenbosch ngabe ngisho iParliament lila asime khona kodwa ngenxa yokuthi ke siphethwe zingcethe eke eyikhothi izinqa zabelungu eke ngakho ke nje lo hulumeni sizogima phansi thina eke singenendaba nalutho eke nakanjani ke kodwa awubaba omkhulu bethu nokhokho bethu njengoba simila eke bayibona umjuluko wethu bayibona inyembezi zabantu baseningizimu Afrika bokana abangafuna abantu ukufika abangekho emthethweni indlela leyiphathe ngayo namhlanje la eke Pitoli nakusasa cela siyiphathe kanjalo bafowethu singele umoya ukholo sibe yinto ngoba where there is noise, where there is war, there is nobody's voice that can be heard. But the way there is peaceful and the voice rise, you can hear the statement. The statement is that all illegal foreigners must perish in this country with immediate effect. And amakwalakwala sizithuka laphana sikhombisa amamikhifinga akhombisa ngokusobala ukuthi vele ayazazi ukuthi athembe uhulumeni uzobaprotecta kanye namaphoyisa lawa a-corrupt azobaprotecta. Yebo! Amaphoyisa a-corrupt phansi! Phansi! Amaphoyisa ancetheza namakwalakwala phansi! Phansi! Ingalo yomthetho indlela esihloniphe ngayo siyakubonga lokho nokuthi sifike la asihaleni thina kuyodla ama-fork and knife kulezi zindlu kodwa okwethu ukufika simmangale esangweni lokho kukodwa ancestarially is a very big symbol. Thank you very much. Ngani yakwethu akele umthakathi nobubi ukwazi ukuthi energy yakho uyisebenze kahle sigijime ndawonye la kodwa bengakukhulekela ngamaqembu zepolitiki akhona la sawabonga kodwa sicela ukuthi kanciphise indaba yezipho zepolitiki khangasani ngamundetheni bafowethu misana ukuzogibela ikhakhasi eliphakeme la sihlangane ngama-marshal nama-civil organizations sasa nje indaba azepolitiki ayifuseke indaba ngiyangenyanyisa ngoba mina ngilunge mangithanda mina ngoba ipolitiki yonke as a whole has failed this country since the dawn of democracy in 1994. Siyakhala manje.